Timoteo ƒe agbalẽ 2:1. Mawu mavɔmavɔ le ŋkeke mamlɛawo me. Wò ŋku nenɔ esia dzi be ɣeyiɣi vɔ̃wo ava le ŋkeke mamlɛawo me. Amewo anye ɖokuilɔ̃lawo, galɔ̃lawo, adegbe ƒuƒluƒolawo, dadalawo, amedzulawo, ame siwo meɖoa to wo dzilawo o, akpemadalawo, ame makɔmakɔwo, ame malɔ̃lawo, ame siwo metsɔa nu vɔ̃ kena o, ame ŋugblẽlawo, ɖokuidzimaɖulawo, ŋutasẽlawo, ame siwo léa fu nu nyui, ame gɔmezɔlawo, dzimagbɔɖitɔwo, ɖokuiŋudzelawo, ame siwo lɔ̃a xexemedzidzɔ wu Mawu, ame siwo si gotagome ƒe mawuvɔvɔ̃ le, evɔ wogbe nu le ŋusẽ si ana be woanɔ agbe le Mawu me la gbɔ. Te ɖokuiwo ɖa xaa tso ame siawo gbɔ. Woawoe nye ame siwo yia ame bubuwo ƒe aƒewo me le adzame, eye wowɔa xɔlɔ̃ kple nyɔnu abunɛtɔ siwo me nu vɔ̃ xɔ aƒe ɖo la, eye wofia woƒe xɔse yeyelawo. Nyɔnu siawo tɔgbi dzea nufiala yeyewo yome ɣe sia ɣi, ke womesea nyateƒe la gɔme ɣe aɖeke ɣi o. Nufiala siawo tsia tsitre ɖe nyateƒe la ŋu abe ale si Yane kple Yambre tsi tsitre ɖe Mose ŋu ene. Susu ƒoɖi trotro kpaɖikpaɖiwo le wo me, eye wotsi tsitre ɖe Kristo dzixɔse la ŋu, ke womanɔ edzi alea tegbee o. Gbe ɖeka la, amewo katã ava nya woƒe amebeble abe ale si amewo va nya Yane kple Yambre ƒe nu vɔ̃ ene. Paulo ka atam na Timoteo. Ke enya to ŋkuléle ɖe ŋunye me be nyemenye ame siawo tɔgbi o. Enya nu si dzi mexɔ se, ale si menɔ agbee kple nu si dim mele. Enya nye Kristo dzixɔse kple nye fukpekpewo. Enya nu tso ale si melɔ̃ wò kple nye dzidodo ŋu. Enya fukpekpe geɖe siwo va dzinye le gbeƒãɖeɖe nyanyui la ta. Enya nu siwo katã wowɔm esi meyi Antioxia, Ikonio kple Listra hã, ke Aƒetɔ la ɖem tso wo me. Ame siwo ɖo be yewoadze Kristo Yesu ŋu to agbenɔnɔ le mawuvɔvɔ̃ me la akpe fu le ame siwo lé fui la ƒe asi me. Le nyateƒe me la, ame vɔ̃ɖiwo kple aʋatsonufialawo ƒe vɔ̃ɖivɔ̃ɖi anɔ sesẽm ɖe edzi wu, eye woanɔ ame geɖewo blem abe ale si Satana ble woawo ŋutɔ hã ene. Ke ele na wò be nàlé nu siwo wofia wò la dzixɔse me ɖe asi. Enya be nu siawo nye nyateƒe, elabena enya be yeate ŋu axɔ mí ame siwo fia nu siawo wò la dzi ase. Enya ale si esi nenye ɖevi sue la, wofia ŋɔŋlɔ kɔkɔe la wò. Nu siawo na nedze nunya be nàkpɔ Mawu ƒe ɖeɖe to Kristo Yesu dzixɔse me. Mawu tsɔ eƒe nya la na mí to eƒe gbɔgbɔ si wɔ dɔ le amewo me la dzi. Eya ta Biblia nyo hena nufiafia tso nu siwo nye nyateƒe la ŋu kple ale si wòana míadze si nu siwo nye nu vɔ̃ le míaƒe agbenɔnɔ me. Edaa mí ɖe mɔ dzɔdzɔe dzi, eye wòkpena ɖe mía ŋu be míawɔ nu si nyo, eye wòdze. Eyae nye Mawu ƒe mɔ si dzraa mí ɖo nyuie le go sia go me hena nyuiwɔwɔ na ame sia ame.